none aha tuvugana abo tukaba tubagiriye ku kibuga cy'urugamba aho intambara ihuje Uburusiya na Ukraine ikomeje kubera ubu muri aka kanya tukaba tubamenyesha ko nkuko tubikesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye Uburusiya bwarangije kuburira Amerika ku ntwaro ishaka guha Ukraine. Ni mu gihe guverinoma y'Uburusiya nenze leta zunze ubumwe za Amerika ku ntwaro ishaka guha Ukraine ivuga ko bishobora kongera ibyago byo guhangana kweruye hagati y'ibihugu byombi. Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei yabwiye ibiro ntaramakuru ya Novosti ko Moscow ibona nabi cyane inkunga y'intwaro bakomeje guha leta ya Kiev, by'umwihariko intwaro zigezweho za HIMARS. Ni intwaro zishobora kohereza ibisasu byinshi cyarimwe kandi biraswa mu ntera ndende cyane. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida Putin Dmitry Peskov kuri uyu wa gatatu yabwiye itangazamakuru ko ibyo Amerika irimo gukora ari ukongera amavuta mu muriro. Yakomeje ati Amerika ikomeje kuba mu murongo w'uko izarwanya Uburusiya kugeza ku munya-Ukraine wa nyuma. Ni mu gihe kandi umwe mu bayobozi ba leta zunze ubumwe za Amerika yatangaje ko bashaka guha Ukraine intwaro nshya ziraswa mu ntera ndende ariko zizaba zohereza ibisasu bitarenga kilometero 80. Perezida Zelensky yatangaje ko nubwo barimo gusaba izo ntwaro ndetse benda kuzihabwa, nta gahunda bafite yo gutangiza intambara ku butaka bw'Uburusiya. Ni intwaro zizwi nka multiple launch rocket system zishobora kurasa mu Burusiya imbunda ziri muri Ukraine. Zelensky yagize ati ndabizi ko abantu bamwe muri leta zunze ubumwe za Amerika barimo kuvuga cyangwa se umuntu uri muri White House akavuga ko dushobora kuzikoresha mu gutera Uburusiya. Ntabwo duteganya gutera Uburusiya, nta nubwo dutumbereye mu Burusiya, ntabwo turimo kurwana ku butaka bwabo.